Next, solid state part 7 da ngasi akhoi na nahi do se packing efficiency natragana packing fraction. Packing efficiency and packing fraction. Packing fraction sigi topic ani sini ngasi akhoi na solid state part 7 da nahi do se. So packing fraction hai si kain hai matanda. Packing fraction means volume occupied do hoidoiba. Volume occupied to never. Occupied tagiba volume gi saruk to do kai kauni packing fraction. So packing fraction ki formula ase packing fraction hai se kariga manage it formula ni ko number of particle into volume of an atom divided by volume of unit cell ga managa neba yani ko sina packing fraction ki formula ni aduga karigumba packing efficiency haragati in terms of percentage the oigadaba packing fraction si means sigi packing fraction sida into 100 na tawragadi packing efficiency ki formula tarani packing efficiency haradi packing efficiency haradi sigi IC some with the see whole term ji kaino packing fraction ni ko how the p fraction ai re ko into 100 siga managa daba sina formula ne next akhoi yeng doribasi packing fraction for simple cubic shell ki na kya tai body center ki na kya tai face center ki na kya tai edum yeng doise yeng asi ko next by next ode so sigi packing fraction je calculation tauge khangge hairagadi koina kari khangba darka oi haiba matamda simple cubic unit cell gi SCC simple cubic ta r si kya ga managi a/2 sima khangba darka oi body center cubic ki r si kya ga managi relation do 3a/4 ta gi bane aduga face center cubic ki di r du kya ta gi √2a/4 si ta gi bane hauji packing fraction for simple cubic unit cell yengas simple cubic unit cell ki packing fraction so packing fraction oi pf ai rage pf equal to number of particles means z ki value formula hai to siko number of particle into volume of one atom divided by volume of unit cell volume of unit cell और दिमागी packing fraction क्या था ने number of particle for simple cubic की z की value क्या नो 1 होगी बने into volume of one atom जे कोई ने करने है ने consider तवे sphere ने consider तवे अभी sphere की volume दे क्या माने 4/3 pi r cube r सिना radius हो गया divided by volume of unit cell ने unit cell में कोई ने consider ने करी ने consider तवे cube ने consider तवे को cube की unit cell दे cube तो की volume क्या माना ने a cube का माना ने हम a से ना as लेंगे देवा
So sidagi nang karam relation sizinagani either r ki value ra natragana a ki value ra sizinaraga hapchillo. Suppose I example amarga sidagi a ki value putoke si kya tani twice r audi a ki value sida sinjillo aduga calculation tawrogo aduda nang kya fangani sida sida kya fangani yenguko calculator sizinaraga calculation tawro adui matamda nangna phangdori basi sida almost nearly equal to 0.52 tarakaneba sigi value si sinjillaga hotpa matungda niko holaba matungda adu oiba taragadi sigi packing efficiency di kya tani engasai the formula packing fraction into 100 amne the 0.52 into 100 that is kya tani 52% tarane packing efficiency si kanagi simple cubic ki auda engasai kare hagi sina magi kya tani packing efficiency neba adu naonda void hangpasu yaba void kaya no haga void means empty space haibane empty space means kamai khangani sigi simple cubic ki empty space kaya no hangani kamai khangani sina haji kaino 100 ki manungda 52 di volume occupy tawre haineba adu di void means empty di kya orani empty di kya orani 100 minus 52 that is kya tani 48% sina simple cubic ki void oideba yani ko next ta screenshot logro ai huji packing fraction for body center cubic cell tordoin next ta number 2 the body center cubic ki packing fraction holaje so packing fraction what pe mauta packing efficiency when direct holage packing efficiency equal to number of particle line bcc ki kya hogi 2 hogi ko into 4/3 volume of one atom ne 4/3 pi r cube this implies divided by a cube sidasu r siki r की वैल्यू सिंजेब्रा a की वैल्यू सिंजेब्रा सीधे सिंजलो into efficiency ने सीधे क्या लाखने 100 लाने after calculation you will get क्या फंगने सीधा 68% फंगने हो यानी को 68% फंगने औदी नंसी की void पुथो है दी कमाई होना ने void ऐसा empty तो क्या माना ने 100 minus 68 क्या था ने 32% से कई होने void होने कनागी BCC की next face center की ये face center cubic की packing efficiency क्या माना ने z की वैल्यू क्या होगी face center की थी 4 होगी बने into 4/3 pi r cube divided by a cube into क्या 100 शिशु calculation तोरो मतुंगदा नंग क्या तारने 74% तारने हो अदुगा नंगना void पुथोके दे void ती क्या तारने 100 minus 74 equal to क्या तारने 26% तारने हो सिगी data दगे कोइने करे खाने suppose नंगना यूम ममा सारे खालो यूम सी चेक न चनबा यूम नेबो असि चेक न चनबा यूम सिदा न empty space यामगदि नंग पोचि कनगद्रा कलोइद्रा न सान तुमना खंजोबको empty space यामगदि
check empty space yamba means check to lanna hapagadi nang yum saraga se yum do chetpam thokte ko aduga karigumba empty space yamdragadi nang yum do yam set kaneba yaiko so aduna sidagi ekhoina kari khange hai matamna si screenshot lawro ko sidagi ekhoina kari khange hai matamda ai note chaga irake ko sida notes ki tam de irage note chaga note chida ekhoina kari khange more is the packing fraction hagebra packing efficiency hagebra hiding bhairo ko more is the packing fraction more will be the stability with you of the among simple cubic shell FCC and body center cubic shell dagi kanana khwai dagi stable orani sagi packing efficiency khwai yamadu kanano FCC na so FCC will be more stable maramdi magi packing efficiency kya tagi 74% tagi bane sigi video sigi oinadi sida losilasi ko